Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, selamat. Tepas selamat memang mengialita napa tasalai iya welinuewe. Kehidupan sesudah ini bukan lagi kesempatan beramal, tapi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sininna gurutang kay hadere tong-tong lebikeng sila surah selekung kay hadere yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada loni mai nari pangolo si asukuru ketanrigang kata nania papujita lori pemeraja pakamasewe nama seru acarinna namuka pamase si matana pada lori kemanang gangkanna padang kemopi na weretepa nania disingang nato padang kasi makulle hadere ilalanne masigite unron apa berakai pong Allah Subhanahu wa taala untuk pasilinar ng ipakasiwetta mancaje tandra manassa ataki ripong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba may kamu pero sila suratta makukuhay mengaku ataripong Allah Ta'ala. Ternyata ipuatay ukwang kaluan na day panasarang ulun na latu makukuhay. Yaga agat tamo masigi ya ko ipas say moto nga dakke ang kaluang Pero ko pangakuan na ataripong Allah Ta'ala tapi kenyataannya ang kaluan na puat pae meron naturusi. Salawa niya pasalama
masri nabikam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi puranutusnya pung Allah subhanahu wa ta'ala untuk pitake ampempe suku untuk jalukangi lalam malampu lalam maripa sitana jairio lanawad dikit selamat ria tutulino tecilam palade insyaallah salamatu kira tutong akhirat tayede gagapagangkan akur itu. Termasuk contoh ade cepura naberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kui baca kurangnya ya pedatukan kurangnya ya rega mengaji witawe maka dari Allah Ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kui baca kurangnya mengaji tawe mapedato itawe si boleh-boleh mo mengkali nga madeceng imo amakko serekwam mangi mololo nga pamase. Jadi itu ko tolo mapedato yare ga mengaji tawe melo ipuangi melengi pamase tawe. Ketentuan na yang kali nga madeceng ina to mamakko. Ang katuto to kaya pedato kangi mahape yaga. Dening kaling amade cingir makiro dena makko jaje tania pama seminaruntu bansero abalami. Ang kato napay nagoso mga je pa megari pabelay bacana. Tumonro na boleh ko tumi mga ji man katulo men kaling papedato na pato mga jito. Dena kwaro contoh boleh rina bitta magama ya sangalep tapi salah-salangi batewe pama pedato tentu ti mengaji yare ketima dan rengiro bilang-bilangnya siapa aja makecca asan nairo jadi ipalatu kemanang iro sebagai pakenandang lo pada di mana pak pada ki umat selang. Hadirin sekalian, teman-teman lebihku sila surah salak ungkai hadire, ia melo ialah pokok bahasang ia watwewe, ia narito surah Al-Baqarah ayat 168. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, jadi sinin na tawe matappa yare gade na matappa na lamanang. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian, bicara gina, ilalanna tafsirena gurutta Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf yang berbahasa Bugis. Ya. Maka deh sinin na tawe. Pila-pilaiwi rongkek ko yase na tanaye na pamonre. Aja monre manang ya tiat monre tawe sameng aga batu-batu. Ya. Jadi me pilai. Kaya namanya Andre halalan thayyibang. Halal dan baik. Kata ilmu kesehatan maka deh halal dan bergizi. Yero melo Andre no. Ye. Nalorang puangnya ipilai. Mar kadaka dendre dene lorang Andre batu-batu dene lorang Andre samenge. Dia gak tahu secara langsung Andre sameng.
Ia kupitusa nali natambay winolo munrinna mancaji 70. Ya. Jadi kumakamajay 70 iwaja. 70 sameng. Tapi sebenarnya 10 mi siaga bisa na 7 mi. Jadi 60 na 3 nala. Ya naro nalia bepa nalia biskuit kungguang nanre sibaw ijawijan na indo anak na ya kupura di nandre de nanakat ta iro ampe kedona apa anu salah nandre lo ni nasa mak berjama magaribi melota yang sampai yang isai timacurita ni kumasigi makaruk kanang kataw sampai ya sunna sa dena iya kumasigi lange makoro o kumasigi raya dega kataw makoro makawata ya tero kugiling ipu ima makada sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah nailorang ire kay palampuri jijita iparapa de na melo rapa maka lo palawangan na mabela kumaroy lautang makunray makor biasa naruntu tawe apa maka lo basu jadan na nailo palawangan na moja igat de na melo dan aja na mutilimano makamolo ang masigi pero hawana na yero nangero hawana na ro 70 sa hawana na yero de na makanja andre jeje muta mamasigi makatowa tayatro nape jaji curitan na biasang kabakutada makade ang kaje nasa biasa ibaca makada masarulap bisam pajan na makunraye narekukoy bulana kamara na makada kaya na kanay itu makunray tilay manan na ako masigi iya kumamakumoy kupuray masampaya mataja-taja waktu mengaji yari galelene na pagaw anong katundukan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pembangkangan malakbi matoha ko lawi masigi tapi iya kong kerencanaan law bicara mananna ganggungan ng itawe masarula bimi ko din alaw hadirin sekalian riwatun na turung iya jadi kalau ada yang mau perjelas nanti ini penjelasannya itu baca-baca iro tafsir na Andre Guru Tarono bicara iro Pak maka tu kan jai baca maka dari penjelasan na Guru Takoro Purana turung iya na bawa Jibril giling na bitta palakbangi risahaba na maka da sila lono terima aya pole Jibrilu ang kalingamanang yan naronang nabaca na bitta pure nabaca na bitta maselang isi de sahaba kira-kira ro kuy di okumaye madari ro kapang ang katasalan na taniaga ka nanalah yari ka mabalu biasa mabalu balelure napupangi mangko enapa natari balay yasin jadi makai gerita magumpo itu salah satu barangkali begitu contohnya yan ito namanya ka balelure madari bupekang boro banginna nasaba makon meto mero asile boro meto minandre iya jadi itu kumabang-bang aja tahu situ ngena lain aja tu nafas dia ngabala nah pendre iliman na yaroside sahaba yasang Sa'ad bin Abi Waqqas makada suruh na Allah Ta'ala masih lakasa di mekalinga itu telo doang lalo ka na itarima pagkasiwek kui tarima kung melodoka
Maka day nabita namo yung kalingan aja tunang ano halala mo andre. Pacingen re mo. Kung ko itarima pa kasiwem mo. Nasambung nabita makada si timpu mi nandre haram wanre si timpu patapulos sona deni terima pakasiwem si timpu si timpu ku dua penne. Jadi hati-hati kung kata mengoli law mapabuka. Aga jaman na. Halala mo ka. Ya ko din na halala aja talo pa na padiuki majasi pa kupure tandre. Denulay ya tumakanja si pa kung salan rin atawe. Tete jam ako ko eh. Egan na tao make gadina. Tapi pula salah napake mabua kape, napake mabua tamang hiburan malam, tempat hiburan malam, napake mabua wisma, yare ka hotel. Tapi aga isa na yaro, nonriwi mapera makunray salah. Jadi salah-salang, buar bola, itarui si tahu salah-salang. Yeah. Nala siro sewana apa biasa kay pagajari na kada aya mapase wa mada wisang ito na pagoy de jampangi pa ito kung katoma piruma aja na duy na bawang jadi duy salah-salang maki buah boleh nonri mapera tahu salah-salang kedo salah maka nasawari romatu sarona ipakitui salah-salang apa nakan na nilasa de na cocok ko de na itipa aja nagangkaw to mako to onro na patu-patukan na andre gurut taye lala na tafsir na iro maka nasa bacana supaya nabaca iro pa dimundrie na palatui iya jadi maka de nabita si timpu mi andre haram wanre patapulos sona dene terima ibadam dene terima pak doangamu mau pe ko lampena mulat tu palopo ye andre yolo narik ko makanja mu andreta nasabari na mapacing atitta madisi tubutta yako melodoki marombo na tarima puagi. Waktu na salah sidina sila surah salat takwa lau tasalo melo Mekah na podanga rubiasa makada lauki mulira nga Andre Gurutta na alena mamana si haji. Jadi lona pesantren bente muli makada ipuranu ki pualo mamana si haji okur lo tasalo bula na rosapuero nakada upan na iro watuna makada de na idi teri watu puang idi matoha pada pirat tapan na tadapi dan na asona kwe launi uray mapedato maka day tawe ang kagakasempata wat di makutana-kutana nakadawat di sah ipersilakan nih makutana aga pak doangan nako tumelo makwe yerulelengi letuin aku tanang pak doangan to makutana sikuro isiru lengi ro makoto pokoknya
makalada kapakutan naganna itallu da kuwa dini puaka pangi Jawa supaya jangan lupai sesa dan ade alimana nijo kesempatan ya putu kuidi kaci dicik dimi Jawa jolo pura pasir napa itambai ya gurutan anu mana ni yolo sapu ni makutana tede nagaga melo matte ni gurutta makade iro pak doangange magi je mumelo mak guruiwi na rahasia musibah puang Allah Ta'ala aga melo illau ni mana kai idi melo pak guru konai kumi milau ya aga memo illau ni andre muna mo jagai aja na macarepa aja na harang ye ko halala mai ruan rewe mapacing atita pole risiriati pat diatie marommo itarima don na tauwe de panak don napai mattu atinna nissa ni pangala taala makada aku aja mau perluange ye ko macarepa anrewe nasabari na macarepa atie mo pe kolampena detto na tarimay po ang Allah Ta'ala na sawa inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban ye po ang Allah Ta'ala po ang makasing de na tarimay sa nga din na no makasito pa yeroy podangi Sa'ad bin Abi Waqqas nasa niro ka pa pura nasa ni pura melo ni wakat de nakapalaw pa sa makade na bitta de pa je na latto sinin na harange nanniya riba o kumanang irana katappa jadi maka tu nyawa kututiat tamaranaka aja tapatamayiwi watatta nuharang aja tu tapatamayiwi dui mimana amak ba ukuro ilalang na pinimaraja watang din dulu jokah ya nasulangila ada itawi lengi pudangi lengi timena pako mencapai kebahagiaan lalak kemaksiatan Allah tidak akan tercapai tidak lalu ni tanggala lebih mo inalalung sujangan na inalalung tanggala ye ko sujanga palallu tumen rimadeng inapa ibabangin na salasay ye ko tanggala palallu moto ta makamara makacubu lengal-lengang ukurti di mga baliang puling o kuya si na rosba makay kanja makapadjat tapi tijala kilometer na pa macawila dan ni makamaja si ini matulla saya lewe iya nang kay manasapyang kanapay balanca yuko depi aja ne pamatang pa make gataw minrang maka kanja watun na minrang sisan na singa manca di Bali okay. Kemudian malewa narampe guruta si dia hadasa tilongo por biasa macio pak biringang sandala na narekota mani siye dia jasa di koma pedato iya siaga rekamang tatta tinala iro andre halala iro pa iro je sumberna balae aga na pau gruta iro de pa nakaw runto lapalan na biasa wa pala iro na sawa marepa na napaw asalatulo mga awal iro may kalingay mga pedato ro ay ang kasi napaw iro makada kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi sinin na juku mapong pole harange de natalaw ko tanya apirana karoro ranakan nalino sa karupa susata
apa mega nuhara yandri. Sakerupa mas'alata. Sakerupa lasatta. Yanaro nasabari na tumarana ka munro linoy. Iya kung kau panasesa dena na palaba iranakan na ahir amatu api malumpumpay. Jadi gaga guna-gunana nalasay ki okulinoy masala tiapa aja. Iya kung kataw tumadisi-disi tajam mo demi patu itajam ya tumayunga. Iya ko siya may nga nang kajadwal na ito. Tatap may nga kupuang na may pakai nga Iya. Demi na jay den tumak dakwa nasaba tumelo lolonga nga palang. Dena melo lay papaja tahu Mo mak dakwa mana tahu malaika eno mana kutane di may pengajari ale dena paja. Tapi tetap dapat pahala kalau menyampaikan dakwah itu karena memang perintah dari Allah melalui Rasulnya. Jadi malah sa memang itu tahu kupuray na pau na itay na kada puray na aja pau mutimako mo pa. Tanya tugas tay di Eropa pa aja isuruh may mihalo mapaw. Suruh Kapura ni pau na tima bicara mo pamakun ray kulay masigi alin na to mani to. Nanay di pura ni tipo da. Maka mi akalele ko serungon rimatu maka de maje mo tima cerita ko masigi ko. Nakada dito ya na kanapil to kang ustas Dana yan atu ustas yulo mo jama-jama. Jadi kupura ni apeda to kada pura mo kada pura ni ale na meto itu puama makada na ale na mena tu masang dosana makwa mero madari na sa mitawe makada makan aja ter daku bahaya na itu imeni patuju jama-jama salana ale na sala na papapeda to si mena pasala hadirin sekalian nayayasan ngay mapemana dui nak berengi contoh ro andri gurut tepat pikir maka dah ya kumin rangi pantit tahu napa mulai persyaratan maka dah upin rangi muko tapi teriwal lisu riba ni tu ya pokok maka dah pinrangi ya pantem maka dah tapake ni pura ni iya pelik kona palisi na teriwal dito je ni suro tau minrangi macah upin rangi moko duiku di juta tapi di juta 300 lisu ay makan nasa tapi kung maka dipindrang di di juta maka dah ala ni hindran ni musamo tu ay nalato iya ya apa maka dah hindran ni diga kasarana ina ya apa boleh ko napalisi mato irodi mabica-bicang balay lisu yari kamano tanya manu apkir itu maka ito tanya wadi waniya bang kamu pibalo ko pasa makanja iro na wichange maka damaje na kamako dana de ya to melo iro tau macam mindrang sana de na riba ya to pasolang ila daki mako ko aja di mana itu maparide na pacuru kija na de tay tamanam mo tay makan itu ke kutu dan ko yo bola na matandre aja na yulun na tatong kaje tau puramana na purusi tanggal itu pura na lalu tanggal jadi ini mi na pulay milota manyamang yari kami ki masusa ya kumeki manyamat tau lay lalang manyamang lalang hidayah wahadainahu najadain maka depan pancajak ko 2 lalang satu jalan hidayah satu jalan kesesatan silakan pilih angka na tumata yaleki hidayah angka parengkalinga angka akalang mapahang angka to ati untuk patuhi ke kami terpilih jalan hidayah atau jalan kesesatan jadi na wadi tumelo ng matong ipadawang pada lalak jayo lah. Contoh na bawa ko capui bensin na motor otak ko melo liso lo bolate na pati maloda maka de tanah pudolat tu ka bolata denon lelat tu terui bensin. Iya patu na tomadong asau rapi tu usaha.
Ya kupul ni usaha ta. Tawakal ni. Adon ni. Maka dari kumanya tu po pak barakai. Capu ni apa kuraga aku ya. Dia nak kena kura kenapa ti melo makdo. Tak gilin ni tu pengala ta'ala na tu melo na pancajia tali na memang caji posa karupa na purang na surang pengala ta'ala dega na pagau. Ya mi tu ampai na palenga pengala ta'ala. Wadi palenga wadi patiti na sabak na lorang makatan ni sikupang makatan ni patora. Ya ko chau ni makatan ni patora maka aru palengan ni maka dapol ni tu. Coba na lorang itile ngamilau bawa na kanci puang dia nulai mangoloyawa. Hadirin sekalian. Jadi kau salah-salangi itu jama-jamang itu kelalaian diri sendiri. Kelalaian. Oto baru tali. Tadi lampu merah. Si lulu-lulu tahu Katima kasi ka malulu to. Sisan na tage so oto na. Ada namak ko sinapuelo ipuang Macai puang Allah Ta'ala kumaku itu. Mana ke puang Allah Ta'ala puelo ina pusu oto na ko malulu. Jadi may pakanja gitu ya sangam niya lewe magama. Na silawan na agama yunroy. Tama-tama lebih ko sila suruh kung kaya hadere. Iya na Andre sumber utama daripada kekacauan. Apa na day makanja Andre na tahu pasti day na makanja ampe-ampe na. Mungkin romonro lay masigi madocha lay majuma day na tama isaliwa maji na kange. O kumilada-lada ang kaniro hadisan na nabita de kuena sama kade ko masita itel lo masigi kujumai maka de andre guru tapapikit tu dandri ulo pada kololongangi unta merah kasiagan itu pada loki maka biasa ni garuntu unta macalla balalala ada unta makwaro ake kongka maka soli jadi itu tu dandri ole unta merah naruntu. Iya. Dapina pada kololongan saping. Dapina si pada kololongan bembe. Jadi pakanja ki jiji ko totama masigi majuma. Apa dia manis sang malaikat maka dia baris kasih aja nunru ye. Bingung itu. Dapina si pada kololongan bembe. Dapina pada si kololongan mano. Pacapuranda pada kololongan italo mano. Melo ni mendre pa katubay na pa itama masigi. Tatuto ni boda malaika pacata siaga babang nun rimana malaika macata pa kibo lopo. Mendre ni pa katubay natuto ibo na malaika apa meloto ni malaika mengkalinga katuba. Si bawa yeroji salang jadi maroro itu kutuma jua. Makutane ako masih al-anbiya pura nama Jumata berhenti. Sa di bulana Pak Haji Mursid. Ya. Nah kada aga na pala nalolong at tawiro koila daladai. Maka da kaya badari naruntu ako to. Tanya na si tongan na sambungan niya desay Tapi ilmu pengalaman man ni madari naruntu tawi ko koila daladai. Tanya na talo mano tapi tay manuk magul laman ni. Madari panulipaan na. Yero nasaba masalay Andre pasti sa lakedo. Indo anak ta. Tumimi siya maama na pula ang agaga dali tapi ako din nahalala tatay mabali-bali. Tatay mabali-bali. Nabahaya na ito makunre matandri mi bawas suara na nayalakay na tatendreng ars bergetar ars itu nasabari na de na melo mabaraka dali na tawe na rekobatay bainena. Iya. Mo peko bate tama galungang sire nawan ni upodang itaw kuro ulo makadaka mo peko bate mo magalong siya gagaba mo dupa. Yan na batta ba ini mo tima bali-bali din ulay mabaraka dali mo. Kalimin ni tarudo kanu kuing do kaye mo talam maok ko tanay. Pada manilin rung
De nulay mak baraka pulem mo na rikubatay ba inem. Nakadagan ng pala ipagaw, dako ikupurin pa guru aga manatiya may nga pasilisting ka na. Yeah. Napanrasa-rasa ki itu makunray makitu. Napatama ki ranaka kulinoy, labi-labi pamato asurungun rin na pangalatala na soka lalo kita maranaka. Degaga kauntungan na itu makunray ka doon tiyon ro, degaga. Yeah. Tapi idi mo to biasa nasabari na makatdo, nasaba madarito si makasike arone makalampot chakon na. Natapi sa jinna, natuto sanru na. Iya kumilo ilo, pasay ba ini nanalingi kartasa dan kimanang isya kamalyang ilasunay. Iya na to. Anak de nakata. Nakulimay anak ta. Cik di batta. Apa matuju? Iya batta anak ta menganti-nganti siwali. Arone na pada rita makunray. Iya na cilakai kie. Jadi ko batta to nindo na. Dua ni. Ni kerja nasabari na batta rona andre na jolo. Boleh kuambo na. Kemudian indo na meja rasalay. Napoja indo na kumakanja isiba na jadi na jara. Aja mo bali-bali ka. Tapi alena napoja ni bali-bali ambo na. Aja bali-bali ka. Naputa do cilina. Aja mo macikau. Indo mo ya. Naputa do cilina napa makada. Ambo mo lagi do. Pacoko Jam pakui kumi. Kenapa guru salah anak na? Batato pa anak. Melo kumita ito berhasil berkeluarga. Kaya anak. Yan ka anak-anak melo masikola. Lawi jolo sapa indo nambo na. Naewe majama. Napa na bauli man na. Insyaallah berhasil itu nanay. Iya. Berhasil. Melo si ujian mancaji pagawe. Lo si sapa yang bo na indo na telo doang ka lulusu. Kulo pe lupang. Lulusu. De na mawata munrulinoy. Iya. Tapakanja ki bawa sampajana na sawayan na to sampajang itu. Melo ipakanja kilada ya kumakanja sampajang urusan na puang itu kehidupan dunia ta. Iya, mode na di malada murusu ilinota kumakanja mo sampajata. Pasti napakanja kipuang kehidupan dunia ta. Tabandingkan niyero anak mabata-batay. Kumasapedai. Na ito anak tile mabala na diji kan apu ko sikulang itu. Ya. Okoro masih muhajirin ulo iparkir ni auto na ro padawa siaga kisiwawalo. Kato panana ti mabala ako la no to daku dena metaji na geswa na ayo to na. De apa na jaya tu maka daripada tu sa buku pusu. De gaga tau me makam parang iya na nasabari na masulang ka gagawin. De gaga me makam parang. Jadi maka dah kat seding. Apa iya bata tu dah kumanga na cia tema makam parang. Mancaji kalau pikirin ke sedih kalau dia gaga makam parang iya. Iya na aja salah tu. Lawo bi dako ako moloyo lo nai. Tapi masalah selang ina saka pa me ka macairi. Ito ananaya aja ta cairi ko lay masigi tapak guru. Da tu ga pasil le kumitawan na alo masigi. Ye. Tapi aja tati taiwi maka da macam ko batoy denul lay mace ko de tejarai. Mangejarak mana patawe seluruh jamaah tampar ngiku sale nana dewa di makda pakumiero macam tu kumarajai. Mana kaje maco kumaraja ini na tu titu dang ko aje nakan kemajuan itu we. Mi mana si mako si tu matu anak tu. Deto kagak napu. Ye. Tamparangi. Si bawang ada sing. Apa iya ko meki matitay ti marocha ipa berjamaah. Den nana kan pa aja marocha berjamaah na taro anana apa den pa aja mi mana tahu. Jadi wo bini rona nae makadaka okumolomboy. Palisu itu sepeda mo asal lang mo ka oko bapak mo ya gemak mo panuli itu pura mo pak guru minta ka sama pak guru kuda kudo pitu 15 tahun napalele lo si marapang udangin bapak mak kada salan na guru ta
Napa mupodama kada pasile gare sepeda aku bapak. Ia na cik dia ban na mulenga. Kati kami bandri ulona. Jadi aman kaya dua ban na timwaka tumi. Pudangi bapakmu damu. Ia na cik dia gare ban na telenga. Ulai na pasandre, anak mapahangi betul na natengi je tahu ya. Jadi li suka dendre, ya tu anak mapato ko tematonna. Yesi naka, yesi jama-jama naka, yesi mak baraka, yesi jaji. Ya kumodora ke tahu ko tematonna. Dia na je situngan na natu. Na bali-bali man itu tabu na tu. Mundu tu man mapakali-ali. Mundu bahaya na kumodora ke ko tematonna. Maka dai neneta falsafah na si cucola da agama. Kumadura ke teko tematonna. Ia si naleja, ia si marutung. Ia si nak denger, ia si marunrung. Dega aga melo jaji. Kumadura ke teko tematonna. Teta mana ni orang nak madura ke teko tematonna? Tak segiang kering kingo ko sikulang. Ia patu na ringki kui bila pulai munri. Ia ko pulai yolo de no lay munri lo sana. Ia ko mabila pulai munri tawa ringki si dini. Yan nariyasa kanjoli. Na yasa ngay joli, imun rimana ng ipachu. Dega joli layolo. Jadi rengki kanjoli. Nasaba, dega aga makata ang pempena. Nasabari andrena. Jadi li suka uko andrewa pa iye. Tap serena gurutang kay bahas mako ko andre memang mimeloy pakanja ki jolo. Imun ripi itu. Dong sampajang aga ya pak. Ia na makanja mo andre na tawe macam ninyawa na beribadah. Ia na kataw tulis sidak ke ang kaluan na irulun na de na may masara tatas halidikin andre na. Ia makanja andre na tu. Idik mana na jatuh adere itu. Apa ni gamil lo ko masige na makanya makutumun ro matinro. Mo ay di misa matinro. Agam mana-mana iro mangero. Mo di macam tu tapi maka dai puang ya lo ko masige deje na tolong apalan na 20 itu deraja antara deraja yang satu dengan deraja yang lain perjalanan 500 tahun kali 27 derajat. Jadi maka dan Nabi tu coba Nabi sangi apalan na itu berjamaah na makalo ko je mo malasala da ko lotok ko. Ye miro apa janji sampai ya sunat bawa yo lona subuh Duan rakang masaro lebih na yali nolololisa siaga tomi atu ko yali manang ipajero si bawa fortuner da apa ajangnya tu li nolololisa janci bi deni aleki persako nami kulinoy melo ki gayaleng tarola barana tumalabita pa ajirasa makade aleniro apalanna lino lololisa papure masapayang duan rakaya lona subuh alemana ni ria yalenni aga nanunri di aga gata anong namana mani munri panoy lino anong mana mani paji de nagagai di jadi de ni ale ang kamo cek de persako na nyama-nyama yaleki natarong esuri munri insyaallah. Apalagi kutumasan pajato na matu kupuray duan rakang salah isra hadis deraja hadisnya hasan tanya hadis lemah tanya hadis daif hadis hasan mendekati sahih jadi ipago iro lolo ngasi apalah haji dan umrah secara sempurna ikatalu na po nabitaw ron neloran na manasah. Jadi kung asapayang imatu dan rekange kumuba purani mo ba matanas saja na kumatangangi mo ba boleh siki haji dan umrah sempurna apa aja apalana ya may masalah na denis sang bali bola madari apa ayo je bali bola ti mecha keri ya rolasa ya pi manasah de korpelo puang ya ku ya tu de na manasah lo na disa dia kan endrekang ya no ni musi iya tu mo haji makun rai maka dari lo make lo
goyak-goyang ir pun Cina kalak dan goyang. Dakwaan ya jipakan di Manila. Ya waktu na din alaw makadana kana korpo le mani amak kana cakindi-kindi. Masulala daya nataro anu wala bi. Nasaba di na din makanja iro nindri kang. Ayo nakapangi yala palisa watwe naro kasimpulata makade tapakanja ken reta insyaallah sukses dunia akhirat. Gampang mana mi masalah selesai ka kumakanja mi reta ibadah na terima pong Allah taala. Selama kilino, selama akhirat insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.